Museisia wa Mutongoi TV ni kwacha kiwio cha kwikendene saa na muthenya wa kwi museo ni tawa Jacqueline Binya ni abika Isaya kilungu cha Tuneenanie thengea Tuneenanie nina ainima kwa studio alangwenda mamukethie na maimutabia umo woni ba ukambani witu niambia naku Mr. Mwaka. Ni mubia muno Jacqueline nyine tawa John Mwaka na kuma ni kwita walamu lakini asema kwa mumeto ku kwita wa Masako. Karibu studio sia Mutongoi. Asante. Madam Faith. Tongoi Atongoi. Siai siama Mutongoi TV. Kwesi twandie twantunge mwitu mwiye. Makandundo kadame ya mu. Na ningi wanakatelembo no musi. Era kwa ni mundu mwiye. Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International. Numete bantu beta wa masaani baya Kalama na ni asante Jackie. Karibu studio sia Mutongoi. Na Faith ni wa mwita museise witu Mutongoi. Kwa hiyo thenge ya Mutongoi Tuneenanie ta ndongoi. Namba yetu ya SMS ni ile 3915. Facebook ni Mutongoi TV official na indi YouTube ni Mutongoi TV/FM. Umuthi nenda Tuneenanie yulua Unyanya Mutwaanoni. Peka bina twaneni andu maiva hania nini mwambia na ndo lakini beba andu babika Mutwaanoni ukesaithi andu mevo ni matwanite lakini mekala Ndio wegalela. Pe unana wa mitwano na be unana ongi wa mabeshte. Ukethia mwili nyumba ta ma housemates. Onangi with their separate bedrooms but they are still a couple. What brings about this? Na una noi tutona utongiata. Museise witu usio ndeto situ sio mundi. Na nienda wose kabila na ithengea. Na niambia na bishop ndo kila kindu cha family chonde kiambia na ndeto ya mwei. Ulokwata kibeti akwata kindu kisio. Dakwata mundu museo. Akwata kindu kisio. Na Biblia ndiasa na ikwata veva. Matei kwa ngai kindu kita wa mutwano ni veva na matei nundu na ndweli mutasiane we kwa ugila jailete kwithwa kibo muno byo wae makwithwa we very strong igulwa mwikalile waku na kibeti chaku ni batona ukobika bandu mukambio twika mabeste na ila veva ikathela na kila kindu kisio nundu ti mundu museo kika Biblia yenda kuandika lo gwatakibetia kwata mundu museo dia andiko uya isie kindu kisio kuuma na wikalaneti ya kindu nyomba Kindu waku kindu ngaboeka na kindu waku kindu na nuo kagetu yezietwa nundu kikezo kunengezietwa kuyana na nondu we mwene mwekalania niwe wizao matha kindu cha uthia mwe kindu ni cha kau kindu ni sila ya thina you nugo manawa mino somo kama nondo tona ikalanya na kibeti chako na undunu emete Jackie undunu emete ando inge yute unena na you to cia yesi meona to bedroom na you ndo ando eme ukio ba yanza ndo ithia twathiko yanza kwanza wewe ekai my wife amukethie ekai my babes amukethie ekai mume wakwa amukethie lakini matanethia maithi ubika nyumba riu kila mundu bala wobawa na imeuga na makayonesa ni undu utemusio nundu number 1 Jackie Biblia yasema nisia kana nziela kailite kuthina yo ona kakwa kaikolo kwa usia na ine sisi tutandai twili kwa undu kaithwa athina ibindela lake mwana ukatwa wakana twane na ithia katenga namuka nundu musiaini with the first school master Faith licha muno kieta disconnect isi ukamula wendo wa wendo ukatwika ni ula wendo nota wa mutui kutolerate nota ukitolerate mundu na mostly twambi twindu tutambi yao tangui muitha atania muthenya umwe
nayo Biblia yasya kwika tukio thatie mundu ndukathi ukoma uthatie mundu ithatania na mundu 24 hours next kamokosa chumwa kiima next kamokosa mwai what happens you ni define ya marriage tachau ni define ya marriage like two different people mutesene mute uko mute uthakame kana no tona nene robo wa incest ti brother ku atwana nake watwana na completely mundu moko koma na mwina mayo 32 kila kindu chonde cha kuki na marriage is two people coming together agreeing tete kelane twekala nyemwe miaka yonde ya maisha maitu ni waikala miaka yana tangu na tiuka tuitwana ndi miaka 20 izwi miaka 8 wekalete na mundu uso na marriage mutwana ukwata certificate ura namba ikamotiani kwa uyunuo mana mutiani ula wenda teke wa muthemba mo very true na PhD wa mienda mumekwata na mithenele na kila muthenya ni muthenya wa isoma na kila muthenya ni muthenya wa isoma na mutiani indi ni mwesos ya mweso ithwa na properties na mindo andu aingi yu mbaitu tunene ko kila mundu ena nyumba yake ona gethande nyumba yake gethande bedroom yake pe mama watu tabise muthenya umwe memekitanda kitu kita Victoria bala betha no tutanda twili ambia ikatanda kune kamwena ke neti kundu kwenda musee wake ogege akaneti kake na ke ogage akaneti kake kila mundu akakoma metanie kama and it is happening in our midst ukona mwe bayanza you are living with a lot of pretense that all a sweetheart baby lakini tatu amelela kila mundu oba tatu doesn't change ndo wake why the disconnect yokete mbele mundu asindu itatu peer pressure finances na muno hygiene utheu wakimu na ndio weta utheu wakimu wa mwe ona obuku yako wango okay ni twatwana tiendana na ni wambe yo uni fault search wa mwaka mukai yata mwaka no sia kiemaya mwaka ku wathi ni wasioka mutheu ethaitie kwisethela ndi mu receive ngone yakwa nini mu receive ite ni mundu ne saa sita na ena masovi ena masovi ni gwe ina keko kingithite secondly kindu kingi kina thina muno in the institutions of marriage nondo na itu tuyunilelanila o pretend la na ntwa wambi basia nayo no yo wende nayo ndi twa we bishop no na mwana ke mununu kai we andikile kithambe ne muthenya ucio enda alosi we woka na tinya kumbe we ni passport athamba kaluthio na athamba banu maisha mathea makwa bazaitia ugecethela ni kiko kithei na kiko ti the literal kiko pe aume very vulgar uma ke beticha gukecethela na kienda ona kwiso kuthengea physically toko manena ti kwa manena sia emotional abuse aya na kinaitwa aka twi skeletons binge ilatia no lilikana ndiye wabwa nuwe mwaka nenenga nona example ya balate na mwaka ndiye wabwa nuwe mwaka shokwa leile tena mwaka waita waindo na mutile na ndukakengwe kana nini sikana wasiye na mutile sindu sieke kie 30 years ago no kuyanetie na sio ko mundu. Thirdly but not least, the sexual abuse akani ni manga wa muno ne yaume sexually kanwezu akabanga ko kailo kwenda na kwela ngwenda ndenda na kwandibanga na kunono no bangieteta ne kama ubaba toto wayo twibyo na niwezi na lamuru na mathina make biologically now aume ama ito biologically ona bishop akamina muthenya wambe wake luta kulua kanu batwata athio mantha kanu bandu bangi bishop akombote ukeuya ndiye ba ukanoni aye bishop ye tunene reality la yepo biologically mundu ni wenda no wenda mute ozu nikana
na indi thirdly kaka muthia kalangu asia Kakana kamuthia kakana the crown of a marriage ni kano na crown ya marriage je kano kaingi ni tutumia that as a punishment nini kwe December sasa akitoneo cha losi ya nganganya ya mutile ulo kutwa wane yango fulani nule ilondete na aku ukamyone ya view sasa niweze juni chambe ya view sasa na nije so twika nake one wa mana view sasa yeba ingi kwa hiyo baby kabandu you to disconnect emotionally to disconnect it is not connect na niweze nondo twaina siana tukekala nondo asiana we are in a relatives tukekala nondo a relatives we are in a investment take it nandu imeziti twanite tukekala nondo wa mindo na tikakengwa kana kendo keke na mibaka kindikete kila bandu bonde So ona makanisa Faith one na a lot of points and that was the imwe kwa imwe. Let's start with pretense. Nwambie ona mundu ena masobi saa sita. When you are ila mwe kuibanya. The kasi ya mundu ni kenda manena nza umiku ya mwiso. Ndukeso twa mundu ukesasa ina hakutheka aitheka mbe wandu kamwe akibia. Where do we start? Nikenda tuandike marriage nundu marriage ni mutiani kila muthenya na by the way on a test unenga wa by the end of the day kila muthenya yui mutwawa na mutwani mundu umewe mutwani na giviti nicho kana mwitu niwe mutwawa twambie thumata nambo komana pe maundu meka na kindu chambe kila nyewuna bundi webe mutumia wera mwaka wa mboi mboi wa nzuki wa mangi wa Kilindi yu muzee uni wandabise maundu na mbotwana naambia ni lazima kwanza ndio mandhi yake beti naome maimani nitaigio mandhi wa ibeti titatene pengine kuyo andu pengine mamandhi yazi ana sio makeba wewe sotika angemeta wa Faith maselenda ukamandhi wa kile mazalenda yuba ubeto edana tena ju tondunie na ndio manda na nasia no une wenkwenda yukindu cha beta ilo tumandu dugatwa mundu mutendo mutumendu muigwe wone kana siata bini ya ndawa ya muswaki ata moka ili ata thekata muika komane una muyambi ya maundu menu nekalanga i muika komane omunthi na next month mwetwana na nusu yo kumana kuiliata in fact either wina bahati na mwedu zuendo otwa ena ninya no suwe ndo kamone diwona ninya na wona uswe umane ona kibeti jagu kietha kiili asu ko usisie sambo no isu ko undu kambie kwaze no ubenduki aye ndoni mwaitu ndona sozo akwa na manti makwa sura no isu o basa ine no kete nesa lakini twabikanga bandu na tabia no sio isu ndu kose mituki na wosa mituki ni mwatwana yuona mwa twana mituki mutatumite ndu na kumanana nikwo maundu asu ukigwa thuma iwetwa na saingi ukewa ongewa kana uyu onakuo kakwacha ukewa ongewa siekwa uyu etabia sia sia muthembozu ko uambie kwisilia ni ngwendea na kindu ki kana ni nguungamia niwo ona wa establish kana wa mina kumana mundu asu neza thulika nthini wa mutwano aya thumwa mina thini wa mutwano ni nita Bishop ndase kindu kisio etha ona twape na glasi ya kigu glasi ino akigu no ngina ethambwe wa mo methambia wekia chei kati wana manolo maile mache wekia kikosa suresu krondu ikindu kiseo wosie kindu juku kiseubie na ndo chenda kisubie na indi yu wendo nu unakuza upendo nuwe ya wa na du no lazima uwe nundu siana sionde ikathi mukati wa mimeana mwele na du mukakita usianya na tena ndu ikala hapa gupe muno na siana takepeti chako siana sia gusia mina kuya na ikoma aku kuya kunge mukakoma mio wele
ko withana ndana thamba nuwe huwa muke ithe kanyo maundu angi nuwe itho amuga nuwe no we wambe umusisia ko umuseubie na umu yanye nendai ukeke atukula tuseo nendai uma we no na undu wendie we ano wilia nesa pia woka pandu keke t-shirt ye chau ya Wiper kana ODM kana Jubilee kana sindu isu ene kana zengenge ni ng'ombe sindu isu nundu nienda kuona wewe mwana uona nundu saingi ni kweza kwisilia ende kuwibaka na kwise uyu nundu wachipa kuja uthukuma weani unangi wisaithia mwibanya mundu ni wekia makeup address ya this particular way na mwatu ana wendo mubindwa maundu amwatasu onaingini singasema maitai mugawanyiko usu wa marriage bishop nenda to the break nigenda nuke tio museisia wito namba itu SMS ni ide 3915 nitusiokete Musiesia wa Mutongo TV Kilungune Tuneenanie namba istu ya SMS urona kutabia ni ile 3915 tumandumani yaku bubu na yambia na ndeto Tuneenanie na yende utumani waku ikolyo yaku mawoni maku no nene wito munde twinena yuluwa unana Mutwaanoni na unana o kulingana na twinenete ni kukwasya compatibility isethia mundu la wa mwendia ile tigo wile oyu kwani bishop andu maika akwa mwatu ana muyailete kuyana kiakili ona kimwi ona kimaisha yegate muno no kila mundu akwa mweno benduka anduka kiembu ikoka anduka kiemi kunzo ekoka pe muthenya wa wetu na wana kana pe muthenya wa kubike otumia wethukie ciana cia kwiga na itwike itunanake kiuwe kiangoni kila ngwenda kumanya muno kila ngwenda kunena muno ni kindu mwaka wanena yulu wa metuo na mekalile andu aingi kiloko na kietie thina mwingi muno ni mundu kutwa silei ndiwa dia siune akatwa wanake mundu kakwata isi na yulwa kanaba yaba iwanake we kusia kwea na kubundisha kwea na kukua ndi kuyigara kuyatia nundu andu metikile kana mae mekwitikila kukua kwibo na etho ni wathuna mabindi ukakoula cia kau bebinda yukite wize ithio ne thunya no kwenda kabyu ino kwenda kabyu ni kanotilelwe o kanu ukatato izia kana no tona ila ya moitigiza ikae mapyu okeza ithia ona tigiza ndiumila no lazima mandi weta mose okwatilelo ndikana kwise ithwa kwina kanu yuko andu masisie mundu ukamanya wailete ambo soma mundu mutuo wake mundu bala umete na bekindu andu spiritually andu mataelewa spiritually ukethia ukabua ngui mutuo ula waina umauna inya kuna usu no wo woko kilanilia na uo katika Mutwaanoni etho ni polygamist ka mundu wa kainge ukethia ndu izo musia naka nundu kaindo kenthini ni kabelu kianite na kaya igwe kakaikanwa na kaya kwa utaneza kwambia kuosa katando yebaya bewa mutambite kuendea na maisha matetwane kindu chambe nicho nyina bundiwe wamba usoma mundu utwa mutuo na mwikalile etho nandu makuthio kwa masioka akometa wa mwenzioka mundu mukozu wa mina kutwa wa emo wa kauti yulu wa wenzioka akabiko bandu nundu nyumba ndiye maithwa bandu be mathoka maingi chondo ni kimwe maile mwamba nyakangala na masangita aume ni methia wana thatu mwingi muno tawaelia kumanya kana umunthi dina kuina kutingiza kuina kanu ndikuo ibinda ingire ka research na ethie kana ila kwa maithwa na undusu
mundume ademonize over 70% na ndakoma amina kwiwa aye kiriko chukine na kisioke mpaka twili tutungi wai ndu natuo na no to nothi akathimba kona kula kukuna wo malaya akakuna masabu wokomie mundu mukadetha na thina no to nokoma pure lakini mundu ume osu 75% that night ndekoma kiriko kikitara nundu na munenga sababu nzio ya niki kitumikila na ni right nikitumikila na pate na undu namba ile ona undu no witho uyobo lakini akazizi akethia wikika kuyane wale unge waizie kwanza na ukona mundu azukete nzue na ndweza yuambia na no uzukete nzue kama ili ni ukukola na akakuya ndwi kanye ndu wikana undu kwiwa utona kwikania ayu mundu ume waizie ndethi aba unungwikani aba utwaiwea na you disconnect ya emotional ye bina muno mpyo onambe wa maundu alangi yonde maundu ani isilio na maili tende maineno ando matambe totwana wenzani wendo manda mundu athata akabikaba muthaje la mu stage ya bestie sweetheart mutambe totwana ukamana o athata akona ukutai kana ninye ngukonwe kobi yabangi mauma wime na nicho gitumi nasia kana nusio kumana kwa andwa na ndomo nundu pesi ndu pengine nuizi ona mundu no atone ku pretend kwa ibinda biasa myeitha ndatu mwako mwene kana mutwana lakini ukomanite na ndomo mukatuma ndu mukamaelewa bas numana kana mbewisi ketha wiyoko na indi tiuse usembe ya maundu akutwana tene umundi wiona imwana cia miaka 1920 na mimi twano yetwa kamwistay baadhi kwa ndo na ndizi brothers yake kana sisters yake makomani lobi niko undu nibina kumana niko utenzito kama nandwa mailiata na kuithia wina chao kwa upahayambe ukethia wina challenge isu na pia ebundisie ndukatwane tene utanambo mana nuizi mo akamayenda ome akuangu nundu no dio na lakini umundi bia tukaye kuona opposite akaku maitwa imwana yukeza ithia yuka kwa musomea tondu nuizi du no nionge kono ikobi club wikanyata nundu kamwana du uta watu kaninya ni weta fide kani kukulia nikenda useleka point kawe twinene andu Mutwaanoni disconnect na most of these cases if you do research it's not the young couples andu ameuka kwinzo na tabia andu muritaie siana siumie nomba ona muya isesiani say high school or university these young couples ni bonto enda tumatabia nikenda maibi kabaya nendo mesi kiwanza kidao kawata ana mundu kakengwe ona young couples really nye nini komanite na cases cia andu mena miaka matwana mena around 7 years na mena twana twili and they are living separate lives mundu amukao kwa jendete na mundu umeosu kwanza no ulota mukulia wiba na wendi yako disconnection undu bishop waweta nganetwa iloto ngilelo na siana isito mbamba ito tokato moto awa kila cha kumisie kwenu musie ti muthoko yulo kito ya kwa musewa kila cha kumisie muku tingwa kila cha kumisie mbuti ti the kaila sie kwa mbanganya nundu na kwenu na mwika lake soko peo bando beta musie kiuni cho cha kumisie na ela muse waku atwika ni cho tumia tata kisababu cha mubetanganya that is the beginning of the problem now ithe twokatwa akwa ila ta elo tungia ni awendo now aume maitwe makwatikani kindu tukita midlife crisis palane watwika ni wakwa oneka no kamiete we bandu manaje kawata lakini nuo ukakwa manana muse waku ekiteka kovila ekiteka jeans kamukwete ekiteka koti nengi kangoti baba nengi mundu mo twikie boys to men na kinda kitona nane wese ju onakwa wanza anisia nundu onakwa ni omuko inaza ne we kuoge ike yo kwati ize ni changu
Wewe ndio na ndio mwelewa. Kwa huyu wa hivi na isioka na idea zingi sasa anetie. Na wewe ni mkuu. Tio tonete andu kibetikia nda kwikala kwa yetu macho kana ciana nundu kamuseni kakwatikie ni mikanilie na kaitona na kakwatisio kunosia so wese la juni wa wasani wa mundu utwikala nyata yuka uyaze nye the we nye nundu nditona nake ni mande we kalungu kala yetu makwe ala matwa iwe ekanga kalabu. Secondly ciana isito na sio simamekana there is a lot of dynamism in marriage. Undu wa muko mundu tigo wa muka oni mundu muse wakwa ni wa muke na ni wawe Yesu kale na ndiese sugar sisiathe ya kana siambatani wakwa tekanechwa na kwa ndio muelewa na kingi kike yo tuma mindo ikajuju twakwa nundu twina backup ya ciana situ eteta bishop ukateta sia muse waku atondelela we mbetete na mesi ne yo wa bicha we musele pando mbe wambe kwa timenopozi sunenge nyubandu we appreciate muse waku no wakwete makwasi no wakwete kasama Ani muono ndete. ni mwambete kana ini sio watiandia ani matiandio na kele uthuku wito nitwithatwese balaka muse kaito kauma kwa sakas uyenda no tenda nitwithatwese balawenda sakasicha ila wenda ngobas beka la wenda na sama utwithatwa bebelesiete kamanda ukapolia ninde we kwa ndulo Tiongwene ane matia ala wambete kuma kwa ndulo. We kamuseke na kamutu like pakai. Kauka itilika. Kabuti. Na munene na mama muno maini se na lakini ase na moi na uone ayeka kapointi kuni muka sonja muno mwaka minende nundu niona onase kuyaze yange pia akorofi muno Meki alika paya numba athelete masani Siana zikasema ikambio sembe ikalika makasema kia yuko utia mama meoka nicho kitumi ngwasia nuseo muke ana imwe na mukayangewa na tafadhali mama muikona ya umetametha amezi kila kindu pia maeleasie mbikae nona ngitia dukambika wasiumu itwese thina waka menda kuwasiumu kana chao ni tuwaelewa you take the lead. The young couples when it is not working doka kibatise aiteka la inombe mwe pumala naye lakini kila mundu yekite ati ni wewe ona fatalities mbingi si marriages ukoko gethe la mundu ni wewe ni mume kana mume ni wewe ni muka niki nundu ni na mathina maingi mango ni nunu one wa umala ni wathi kana na kwa ni umala ni nathi tukomanise moyo nomba we anetwe na kwa ni anetwe na kwa disise ndikulia disise ndiona uyenjoy muno nwezi akela mewiete moyo mamuka mainete to wathi magwine ona no maine mwiya imbetangia but ke mbetangia akamana we mungu betanga umwiya tana betanga so tutusisi yona itu twende ya ona beka undu kange ngwenda kuweta kuongerela on what mwanena ondu mwende na kuyana imwe mwakwa even the body changes yes nuka ukapata ukesethia sometimes mundu uti ati nukumenete ati ni wodilo ni kuthauka mweni guo tatona ni mwailite onenanya if you have a problem mukashare kwiku kilia na kwa ni bana frustrations yakwa niona tothi uka ondo asya kwa ndulu na kuba ikindu you are very innocent so kunenanya I think ni muhimu actually pekendo kimwe edete kunena na andwa kana andwa maitu nundu pamona kusoma na yulu ondu muendete ni mwaidete mana kila mundu changes yake ondu siendete baimundu bukota mana mume changes yake ondu siendete na baimundu ume utamana muka changes yake ondu siendete na kindu kila kimaana muno ni kumantha ila siri ya nthini muno iteisa kubetanga ula wendo na ula moyo wa kibeti chaku kana mweme pe siri la ya nthini na ni Yesu ya idite kwitha njo na some of the churches watu utonaithia kwina couples days na retreats families day
Mundu nitienda ati kama bundi cia yulua ebinda ya bikia yebwa no changes undu sibwana. Ni kana mukekalani. Other than now the sexual part, there is also finance. Undu feed wise mundu ucio aumala na acio kasacia na ndo mukuria. Onaka uyisaithia hii ondu twanite ni I work well. Nini ngete promotions. Nukuelewa. Uyisaithia ni na mese kiburi. Onenza ni mwandike bandu ni to the retreat ya uya. Ndi ukotabia. Ukakita onesa kujumale. The financial difference ondu mwende na kuyana. Dr. Mr. Mwaka. It is important to have full disclosure to ya ngewa na ngewa si ya wana ndumendo na mutendo mduithana ibinda yako ya ngewa na mundu mutendo yuko mundu ume nukukwata mbesa kibeti kukwata mbesa pala meudhuko mame tofauti ila me biasharani pamwe pia ni usio kesaidhi ya mundu ume ena musala wake na kibeti kina musala wacho mundu kila mundu ena mahitaji yange make mbali na pe kindu ni na kito kwa mundu kwetio onge mbesa kibeti zacho ndekwe ya mume nenge tafadhali either mkuna biashara emwe mbangie wisaidhi na musala wake tukamkulia kuna kwa mau nundu ena sindu yake tizacho ndekwa kwa ya nenge mbesa odhiusu kwa cha odhiuse uwe cha whatever na pia either ayo na siama yake hapa na pale keli na kutondu nuthukuma we na musala ini ndo nenga na example yakwa okay mundu mugana nuthukuma na mundu me nuthukuma lakini mabinda maingi mundu mugana da disclose beza ciake cilia sito nesi yako mnyunete unaona bupe da bega bit of a problem mwaka mimi ndataka sito cia dhala ando mendo si nduzi ya wamezani nundu nienda mulilikane kana muka kwa mweli siana hizo muona dai muyete pamwe na mali muka kuogeza hithi onando muka mutethe ya kumanda mbesa kwa share everything and put everything on the table. Musiaise yitu wa Mutongo TV ni ngwikwacha ni wewa andu manenanye unanola mwaina guo mutwana ni muyambia ona muikwa uye ndio we the same nundu andu ni machange ya lakini twiyumiani sina twende na kunena nyaba ya msini yitu nikenda unana wende kwindwa we musio mitwano yitu nitawa Jacqueline Bina ni na Bishop Mala Madam Faith Mwaka tuka manechi mwachi hingi na athinika